kase no ye de si ne ye de si dia na unim said obon kwata no afi de homa start ebia start serious business nti no enkrata ne bia bana afi ya sa hwe na online stories ahodwa ye wo Adom online my joy online ne nyina ya boy homode na ya kenkan bi ama kwasinsia nso wo ha kwasi ajo kwa ba mejo so fishapa afin commentary na stories so online pa stories so Adom online stories go pa me ba ku bi so a news bi a ya ba say school your masha say charge PTA 320 Ghana cedis SHS yeah it say something Heman senior high school and many minister kasa so kasa no kasa wadane dia ma GS okay say omuntu anam ko schools ni she GS ase yeah minimum tiasia eko mo de but that PTA 320 Ghana na no ordin o hwe enchichemu a school no ede eba ya why chimba bi so say e be development fee e be feeding support any ade abaya kam ya tiasia say free senior high school no yenyi PTA yenyi feeding support yes no cry say there are some challenges say mo front to the be adwane obedi kura na edi but I think say omunchana through the appropriate cocktails definitely na resolve more say we office work can say oh any awfo na ko PTA meeting but anya awfo ni nyina betimi atwa sa 320 Ghana no awfo no crash then it seems advance over my bedroom yes says will be eba enya o kire bi na teacher foi e de ani ba be siu so yeah pension here free school fees I go pay fees and here come say oh wa ma me no papa betimi no na o de aba but ye twiedu ba bi na se wo nko a ye twia ba ko ye twia me ne ye twia me se wo ntwia bia ade wo de na ye wi so na so akofa se bebreba nti be sere schools ni mpanifo yen ka se ahonyehia eni free senior high school ni so yes but mun channel through appropriate quarters na mpanifo etimi share resolve from tie da yam ya se minister intervene na sa Heman and the school no o meja o PTA 300 PTA go 320 Ghana 3.2 million na che say o kura 100 kura na eba bro 100 share fanisa there be 100 our form grade okay so form 1 to form 3 share okay school BS one kuta kura na nya be say 2000 to 3000 o mo e ko na nko kura na form be say 2000 to 3000 na do be 320 320 say aban na this policy ne bae yes nti se mo ho kire mo ase de wo ka no e wo so mo kiro to aban yes se bia niam ba ko mienu miensa binti e bia nke yenhwe ne enye nsa kire ye bi ne bia nke e ma ba ta ne ntu e bia 100 Ghana bi mfa support untu bi nhye wo ho as a school e ka se me ne aba ta adwene ho ma gye atum ye penyina eboto mu nyepe meeting kwere nyu obi akwara jinsem nyina atum oh la no be bia se na ye nsem bebre but on se kodwo mensa brampa so ene kwasikwati atwonko amwaji atum se so muti bibia asa na also dey so say minister yeah no minister ka say so we hope say enu duada holiday ne brada dey na ye ho enya dey asa PTA ne sika na beba so abata ni ntua enya dey emma so in the first place aban betwem o aban prem o monye because na make say yes ubenya ofobia they are willing so make sure to support especially say ohwe breakdown na feeding support that thing say if I'm not wrong say I was kakra it's all because of last academic year no na enuane ho sem etie ntino certain schools ne person de awofo no bem no mutimi buama feed ni timi ekoye yes eye but mo famfa channel papa na ye hu se na bi o kire bi yemfie nim kosi akwada bi so ye nim school na yenso yemfa ye nim kosi headmaster bi so yes say wa hye ne ho no wogigin nkofo sika you get it makes sense we don't know wo dwene ho say na no ada komo e baaye na afi kura na amankura ne biese na munko fie ne ade ni nti enka de wo ye ne de enka nam ka ne kwan ya ne nso so kwan no wo ya chia no nti ne wo mo eka bi wo mu no eno mo ntena se no mo nyintum ne yenhwe sa aba no ka se bibi nti muntu a ne ne se nim se all SHS etwia yes na entumi nkoye heman nko de brebe ntumi nkoye mo nko mo de ma obia 3.2 yenhwe ena form 3.2 million feeding one PTA PTA 3.2 million ay yes akapi ko baby obi bosumi akafiara no wate Adom daily graphic and to also
and no some them tell go achi won mu a and no be hentokwa sir hwe obi a ban on student event that the freshest no mo park accommodation no okay ajo somebody me go ayi by am friends say banfa hostel say there na chi won mu a na ja escafonde metie ajo say that the suafo no airpem so no anodi Tiba guys wunya ska hostel kukuru bi si akire. Oh yes, hostel there. Especially wo Medina asase kakra bi a wo si hostel wo University of Ghana, wo UPSA. And some schools me enko students nya de ketwa. Etu ye wo ye sikani straight away. Sabro mo ye in out. O betimi in. O na akro no. Sa o master t. Adanisa. And that is so. Lego, almost as I said, Chom's only die. Almost as I'm off where we are. I'm a forest reserve and I'm a forfa. Mini papa be power, what fellow goes as CB and wash us this was the coca. Oh, cover or mark of fast Baba Betcho. Lego for what I say. Lego, money die. Oh, money die. So much you oh, Lego for assassin, so money die. Especially for game pa. Sabum kwano my wa. Assassin, ya tamna do ina. Lego for assassin. As woman is called Betsy, and I was. Yes, more you talk, ja. So, we didn't see a day. At the University of Ghana Freshers Battle Accommodation Challenges, and what daily graphic and Muhammad Sanso, and Open sector performer Minister of Finance Funi, was has no lawyer Sabokujeto, and Sufuni, a member of Council of State, and Penifo for the Ghana, Yabrani Amanyo Semno. Partisan politics, and I'm a Ghana, that's what Timbe Bia Yetimi. Partisan politics and Amagana and that's timbe bia yetimi eti ora setepe any lawyer Samokujeto and to Ghana for effort so best yada eto de bia ye ma partisan politics no en nakakra ene na ye so ne di jampanifo nso ye se adwuma bia sika wombia no eni bre wo ho Ghana the only surviving business aye politics until see ebe di kodi saade no ona bo sektepe lawyer Okujeto enya de ane moka no ebe ye adwuma Ghana the only surviving business a politics and nko na akomu a we are assured say in the next 1 to 2 years we be sifie ugidi I'm telling you adwa ebi so na mase ho sa emfa ma wo enya politics no mo ye no ona enya politics no ye no omo ye politics na adwa politicians no I will be actually there 25 years asase kura won kra ne todin na e dey 7 ono ho a member of parliament 4 years bia oje 3-4 years e bia sifia todan e wo cantonment politicians are way back no mo Thomas Mufie some years ago na nya so behind that yo abrabo ye boko ye nim dem me ka se mo obi na mo mo child mo abrabo no komanim o se ajo mo child so bo abrabo ko ye say profession they choose senchire duma and now came so choose teaching and obi so choose politics ajo enti no they open na what na crofo bi to mo nsin I just remember and yo ne make am no me de ajo ya tie botum ska ne ya ha say bia na se na man ska no de kochi arrange say nim se obu so a one ready na si fie e na no ote 3 years what of your cantonment who cantonment enkra cantonment minimum cantonment ne so okoto fie no woni ba bi okoto no AU village baby ambeza mkotena no what of fie yes e wo East Legon okay that is politics for you in Ghana the only surviving business oka ya na manfo adwom se ye ne bre obi dabi ba mbisa ho se ya mampanifo from omo tias ne bebo mudin from mampenda da akofo ebisi na na adodan kwaku fare so if they will be truthful to themselves and Ghana ene nkrofo a etwa omo ahia na omo etwa omo hia ye ekwan omo fa so nya japade omo nya ye ene kwan bia fa so nya japade omo mu a omo say yes politics no e di Ghana nya se me ka chiro se omo no eye too smart to the extent ye ma ho chiro nti abato obre so ne ebre o matches kura na wuhuri koso
matches na yawa wodi o kese mu 10 na wose ye de ma wo kwabra ne age akoto dem hwe wachem eti politics nidu na oyi ba akopese ye beto aba na odi abre uhu ya na wani age ye Mr. Papa way me kai sometime back there was this assembly elections assembly of which I was very very involved assembly mayo assembly mayo yentua ka no ukodu na wuza sa obeto age 50 cedi na abeto akokwa ukodu wa assembly mayo udu yesimbacho obeto age 50 cedi na say obeto akokwa we ye ho akora beto age 50 because 50 no o de beto nchene yes o de beto bibi enti omoma ye ho kire ya to the extent say oyi 50 cedi ma okra na wo na eso wani Tipper for them okay. Man in your peda. Yamuke no crepa. Partisan politics and the anya politics na say Ghana. Partisan politics. Ye na e bebo man ni na kro no wo bi ni. Wo bi ni nti enye fe. Once anya the party na ye de wo ye dan obenya ho nsem aka. Fufuo na de dem. Partisan politics. E hoso na sika no wono. E say o play o card ya wo be bi ugina. Kum nipa. Partisan politics. E ho na wudie. Ewo obi oye partisan politics bia wo ye wicked. I'm telling you obi oye partisan politics bia radwa wo ye wicked to the core. That person betim the two achro so simple partisan politician. And you na ye ni fra na say den because logically obi ehun say no akonwa ye si hei ye pagya de si ha no mo a ebeboa ya ye wo ha nyina nti ade nti na ofoforo ogina nchen hu ni se da bi Germany si wa because ye dikosi ha asempa betena so because me wa ono so obu ahwe ne edi si wo ma na tena so eti wo no space be na hye wo a wo hu de ye nyina ye hu ye pese oto fam ne ka kire nko se ka se papa ne yare o ni mi eti daily graphic and aja see, I catch my mom was about online, yeah, share online stories, be a oko ye Adom online, I'll be yana wakenka. In fact, this and many more. And you will inquire good also. It was when an uncle pay me would that special prosecutor then. That yeah, when kakra. Special prosecutor chases businessman who tried to bribe NPP MPs. And he say, Uncle baby. Oh, what else we need yes, oh. Oh, also what chase you am kisi ya be say honorable say che mensa bonsu obeka sanfo fro na kisi ya be evidence there be so what chase you am na what chase you am nya akwa no obefre che mensa bonsu na beka what say MP fufro bia beka say business man be try so honorable che mensa bonsu kwa na kai obeka say enkosi aga eti aye say kisi ya be nya bibia ye na Ghana phone di nti o se etwa neka yes nti ndie na se wo ye no se be ye be hunu se wo ye because onu akasa mu ni mpefe pa say ona bo se che mesa bo so na wo frɛ no won ka ne kisi ya be pe no okay eti enkosi ba bia but enam ka se eye ni nyina nsa de be ya yes to obi tu tie kya won say da bi me ko na ho asɛm ba aha na be frɛ me wa aha na bia wan kwa akonya che mesa bo so amana nka na akonya ni pa from na ka no de na no akonya obi second Japan so o ka asɛm we ya eni obekirekire ma kire ta mo kora wo frɛ no nyina Chemesa bo sure nya dia obeyi na yi ama o ena yasemo enti emu nsem ne panyi kisi ajabe na yakasa na wache se omofrase tutu anamo na wahwe circumstances leading to an unnamed businessman ese papa kwa ndi methodin e omuso wo skapa na wohwe na afi MPP mpanimfo bi nka wo bribe wo mo na nka opanyi kero na no anye bia na se koba se evidence mpo ba sa businessman we emfaso obenya ne de he anu nti na nka wo bribe nkrofo bi se omo nsem na ya nduma mpam opagidi say no credit dia that it means say be a businessman no e wo contract be a kenofrata betimi a favor no say no kra okay enka say no na se basa na se na bia no wo interest because sikani bie no adwoa otuni sika gukwa so ko se sikani spend kra wo ba ho a enka se bo ejimifo that's a mistake to the be anaman for ye when yes ko hu ni onfanye eno asage sakotna be BS ka fortna na o mo chele there be onye ejimifo okay sika BS kani bia be spend bia no o ho resource yeah definitely okay okay
na ayi we nra me hu tweet bi mesre ya Nigeria de no me so as we ko Nigeria no be say massa we know the return phone for Nigeria o Ghana na akoye na afo ko ira ye na e shatter ko tweet na my guy ade ya SM farms o ti omo papa and also mo fa phone dem company ampo de akokwa make me so o ene omo releasing it because phone na no open nsa kan dia obi e was so Nigeria is my next stop I dey come Nigeria akwa ba say oga okay in Nigeria we know the return phone o nti wo ba no chechire bo sere ho na say wo di mistake na jifru na phone ni na kura ye ji na efrato hwe ya mo kro fa 300 billion ya mo kro fa ma na iPhone o say when mo nya di ashara say they know the return phone for here into obra no wona ne ho so nti eno so enie we see ID preparing dockets to prosecute VAT offenders na say wo mo mpese obetua to okay wo maimu VAT no just some on say sa what we frase a ye no odwa so on say enra ye de betu odwa best performing ministers exactly 2022 yeah member of parliament yeah ministers yes where you CEOs ti just some there no Irene na toshi ono na chese wo ye best CEO and in fact we celebrate them say kobasa wo win sa no a ye celebrate wo fro ebo abaso ma hu ne say wo ye adwuma na wo ye eni de akire na nkrofo bi hwese wo bi abaye na adwuma enti say wo dibre bi say ya hu ne say enya aban ko na ehwe wo enya giarefo nko na eta wo so ena chese enye state no na ehwe wo na mom ensentwerefo bi nso so etese multimedia ye ni de akire ya ye hwe na ma wo so work like you have no head sabe ya bre no so a eni bonyama ti sei no ubenya bi enti ma me na atoshi ya ma otiri nkwa ya da asese obo adwuma na wo so my Ghana ufiri akoma mu nyina eso my Ghana kwazi okay ayo ma me fa daily guide enwe na se ye nkwa ne sa kisi Jabrinfo ni ewa ha special prosecutor John Dramani Mahama former president also na Charles Bisiu esu fe no wa say special prosecutor say Airbus ensensem ne ba ya mre bia betwam no dada de yes OSP said that so one prosecutor ya wo hwemu that 5 million is it pounds hon sensem ne so that so hwem South na Ashanti Regional National Service Scheme boss yes suspending no yeah suspending no another Kasua Momo robbery suspect grabbed and so omo ne kobo abrantie bi tuo no o public toilet so opie ya no mbo ne tuo yes na ba ko dwane omo chimi nyame Adom Kasua police force match ba ko na ka ho adwa ya wie wo ho ya wie ye ko ho yes enti yenko that as yenko ewusia ya da se o kan ho Badwam so die e wa Adom TV ye de kasebo no na de obon krata mpense mu no akogu kwasinsia be ka me ho ne de ma wo na kai se wusia me obefre me anoche wa aba ajwa se wa Badwam agwakansie etwa so